ए भाइ के होला सेलर आयो सेलर आयो कि देखि नै सेलर आयो भोलो पुस 15 भन्नु नहीं नहीं मैं घर पठाउँछु भाइ घर समस्या चाहिँ ना यी एक लिएर के हो म यो भोलक लेखा लियो तर आज हेर्नु ल उद्घाटन गरेर घर पठाउनु पर्छ मुनाले फोन बोलायो मेरो ल आएको सेलर तर तेरा जस्तो नै थोडा छ सेलर आयो बि ल जित गया बट हप्पले जाले हैन किस्मत क्या थियो ल अब ये आए एक का कति को क्वेश्चन दुखी त सबै आफ्नो बडे एक हान्ने हैन ना एक वार की पा यार किस्मतले एक मेरो साथ नै एक क्वेश्चन लगा ल आज त मेरो सेलर त 1 2 3 4 4 1 2 3 4 यहाँ राख ल अलग राख तेरा अलग दे मेरा अलग ल काट आज त हुन्छ कि वार के पार हुन्छ हैन अब समस्या छ यार पक्का म जित्यो के समस्या के काट्यो नि त काट्यो हो ए मोलिया जामटीले फर्कन पाइयो ना दा लास्ट हो फोटो बोलले के ल मिसी मिसी हो मिसी मिसी हो मिसी मिसी हो मिसी खाया ई भाइ भाइ खायो मन ई खायो पो खायो बक्का हो एक और नि त एक और नि ल भाइ 2 3 4 सो 4 मेरो आयो चार एक 8 हो गान्ड्यो यो कति मेरो रुक दे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गर्ने ह 8 को ना ना घर पैसा पठाउना छन् कति र भने ब जन गर तसो ल आयो भने आइ हस्टको मूल खायो ह अब लास्ट 8 आयो के 16 हुन्छ के जान्छ वो घर अर्का महिना पठाइयो भाइ पुस 15 भन्नु जस्तो काटले दे मूल भाइ ल काट अहिले एकदम मेरो हुने ल मान छक्का देखि छक्का ये के त 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 समस्या त्यो देखिर जरा समस्या अरे भगवान दिने वाला दिया ल यार मेरो पुस 15 बिगड गयो ल जा शिरा मजा अब के अर्का महिना आयो अब किरे अब त ना भने अटकिरे नै नाम घरमै समस्या छ ल जा अर्का महिना आयो ल जा उधार हाल्नु उधारो अर्कै सेलरमा प्रेम की